Deveti Srpski dani osiguranja su završeni u hotelu Zlatibor na Zlatiboru. Imali smo preko 400 učesnika, preko 30 predavača, 2 sjajna panela. Pokušali smo da podignemo i da edukujemo i naše zaposlene i prisutne korisnike naših usluga, da nešto novo saznaju iz oblasti osiguranja. Pokušali smo da pošaljemo poruke i građanima, bio je direktan prenos na YouTube kanalu, tako da smo prezadovoljni sada ovogodišnjom organizacijom. Definitivno smo prevazišli kapacitete hotela Zlatibor, trudimo se da zajedno sa partnerima iz Novog Sada, Galens Investom, obezbedimo novi kongresni centar koji bi trebao za 2 godine da bude gotov i nadam se da ćemo od 2027. godine praviti ove skupove u novom kongresnom centru.